Enda makuru umusore yafatanywe 2020 by'urumogi yaragiye gukwirakwiza mu baturage baze nawe. Uyu musore mbere yuko bamufata yabanje kwirukanka acika inzego z'umutekano, polisi mugenda abaturage rwose baratangatanga badaso bose barazenguruka maze ngo umusore yirukanka afite imifuka murimo kubona imbere ye, ariko rwose biranga baramufata n'umugati hagarara. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Burera yafashe umusore ufite 2020 by'urumogi dore rwose ngo imbere yanyu dore ngiyi imifuka dore ngiyi rwose arayikoreye bikekwa yuko yaragiye kuyikwirakwiza mu baturage ngo nyuma yo kurwambutsa ruko hanze y'u Rwanda ubwo ni hera ariko byanga byakunda barani mu Bugande. Uyu musore ngo yafashwe mu masaha saa 5 zo kuwa kane tariki ya 14 Gicurasi 2026 afatirwa mu mudugudu wa Kabasha kagari ka Nyirataba mu murenge wa Kivuye. Uyu musore ngo akimara kumubona yamyadutse arirukanka bamuguruka abaturage rwose baratangatanga hose uyu musore birangira bamufashe neza cyane. Amakuru avuga yuko yari yikoreye umufuka umwe nguri mu tundi dufuka tune tw'urumogi aho yafatiwe mbere yuko arugezaho yararujyanye. Bisobanuye yuko uyu musore ngo afata umufuka umwe yarangiza agashyiramo indi mifuka myinshi kugira ngo rwose abone uko aruyisha ngo batarubona. Polisi kandi yavuze yuko uyu musore yemeye ko yaragiye mu kagari ka Gatare mu murenge wa Ruhunde aho yavuze yuko yaragiye kurushakira isoko. Bisobanuye ko rwose uyu musore arafata akarujyana akagenda avuga ati mwanguriye gicuru nayangaya inusu nayangaya irobo nayangaya. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru yavuze ngo iki? Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CIP Agnes Ngirabakunzi yavuze ko urumogi rwafashwe kubera ubufatanye buri hagati ya polisi, imboni z'umutekano ndetse n'abaturage. Yagize ati ku bufatanye n'imboni z'umutekano n'abaturage dukomeje gukumira ibyaha byambukiranya imipaka birimo no gufata abinjiza ibiyobyabwenge kuko abaturage bamaze gusobanukirwa ingaruka zabyo. Ntibumva se rwose abaturage bagira gutya bakubona bikoreye umufuka bakagutangatanga niyo umuturage akubona avuye guhinga ntago wamucika. Yakomeje asaba abaturage gukomeza gutanga amakuru ndetse no kurinda kugirana isano n'ibiyobyabwenge kuko bigira uruhare runini mu guhungabanya umutekano ndetse n'ubuzima bw'ababikoresha. Uyu musore bakimara kumufata bahise bamujyana kano kanya kafungiye kuri station ya polisi ya Bungwe mu gihe gikomejwe iperereza kugira ngo hamenyekane aho n'urumogi rwari rutwawe abo rwari rugenewe ndetse naho rwari ruturutse. Ngaye ngukora akaba yafatiwe mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera akaba yafatiwe mu mudugudu wa Kabasha kagari ka Nyirataba mu murenge wa Kivuye. Ngayo nguko rero mbabwira nimwe abantu mwe urumogi n'ibimogi mu rwirinda cyangwa se ibiyobyabwenge n'ibimogi rwose mu byirinda kuko byica ubuzima bw'abantu babinywa. Naye ngini Obi Time News ivugira mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru nawo nyira cyari mwe Nyabare Obedi karagaciyemo. Obi Time News.